kusela bathandzekayo labahle labathandwa nguSimakadze nalabathandwa ngithi etikhalweni tonke temhlaba la khona sidakile ke sivela khona esontweni All Saints Cathedral lesedolobheni laseMbabane eveni laseSwatini diocese lekuthiwa eSwaziland. Siyabonga ke bathandzekako ukuthi ngithathe leli thuba nalesikhathi lihlanganyele kanye nathi kule nkonzo yekukhumbula ukuvuka kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu. Sigijimile letinkonzo tonke sesifikile ke bathandzekayo lala sibonga khona uNkulunkulu sidumisa khona uNkulunkulu ukuthi iNkosi yethu Jesu Kristu ivukile ekufeni. Sisayichuba ke lenkonzo bathandzekayo kukhona mhlambe lebe sesingasakwendi nalebe singasakusho lesesitawukusho noma lesitawukusho ngendlela leyahlukile njengoba sathi sibo haleluya nendumiso sekubuyile bathandzekayo. Namhla ke ilishumi nesikhombisa kuyo inyanga yayo yamabasa sikiyo ke inkonzo yekuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu noma lisonto lekuvuka. Tifundo tethu ke namhla bathandzekayo titholakala ekhasini le-36 encwadzini yetifundvo bese encwadzini yetinkonzo titholakala ekhasini le-231. Namhla ke inkonzo nilethelwa ngumfundisi Sibhodla Mcebo akanye nemfundisi Dumsani Mabuza kanye nababe Cyprian Dlamini. Siyethemba lokuthi nitawuyithokotela nithandze lena nkonzo bazalwane sisamkhonda simdumisa Simakadze. Tifundo ke namhla time ngalolu hlobo sifundo sekuqala siphuma emisebentini yabapostoli sakho selishumi sahlukana ke se-34 ndiya esatibone se-43 lihubo lelikhulu nelishumi nesiphohlongo siqala evesini lekuqala siye kulesibili bese sifundza futhi lelishumi nakune siyogcina e-24. Sifundo sesibili sitholakala encwadzini yokuqala ebandleni baseKorinte sahluko selishumi nesihlanu siqala esahlukaneni selishumi nemfica siyawugcina esahlukaneni se-26. Livangeli ke kuleli vangeli lekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko se-20 siqala esahlukaneni sekuqala sesahlukaneni selishumi nemfica. Ingoma leyandlulela livangeli ingoma yemfica i-Easter anthem. Ingoma yemfica ngiyo ke bathandzekayo leyandlulela levangeli itholakala ke yona kulo likhasi ingoma leyandlulela livangeli ingoma yemfica ingoma yekuvuka kwaJesu titholakala ekhasini le-347 ingoma yekuvuka kwaJesu. Siyethemba ukuthi nayithokotela lena nkonzo sisekanye kanye bathandzekayo inkonzo yethu ke iqala kulo likhasi lelikhulu nakune. Haleluya, Kristu uvukile. Impela uvukile, haleluya. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Dumisani inkosi, yithumisanini ndetithe kude nkosi. Akabonge uNkulunkulu uyise nenkonzana namoya nongcwele. Jesu
asithandaze. uNkulunkulu uSomandla lihlelo lonke livulekile kuwe lifiso lonke lidadiwa kuwe kude lutho lolufihlelo wena ngezacabanga inhliziyo yethu ekuphefumula kude umoya wakho longcwele ukuthi sikuthathe ngalokuphelele sidumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu Kristu sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu novukile wema emkhathini webafundisi bakhe wathi uthula kubekile babese bajabula nabayibona inkosi. Bazalwane sikumekelo lethu siqinisele ngalokuthelisekile ukuthi nangenthekla kaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthula nabo bonke bakhe. Wenhliziyo yami mawuhlakaniphe, zibukhali zitha zakho zibukela wena, zibukele wena, uNkulunkulu uSomandla bakwethu losezulwini siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulithala lethu sonile lekucabangana ukukhulumana nekwenta nangangakwenda bekufanele sikwende ngenxa yenkotsana yakho Kristu Nkosi yethu senzelele konke lesekwenzile sele sikhone ngehamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu uSomandla lothethelela bonke labaphendula ngeqiniso akasihawukele asithethelele izono zethu asikhulule kudo asimise asiqinise kulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawushoke bazalwane umthandazo wanamuhla siyathandaza kanye sithi Nkosi Jesu Kristu waguqula lithuna lokufa walendala ngomthombo wempilo sele sibokufakazi nabanekujabula ekwethuleni indzaba lenhle ekuthi indalo yonke ihlengwe ibuyiselwe esimeni sayo ngobe uphila ukusa ebunyeni bokuthathu lobungcwele uNkulunkulu munye enkathimulweni lengapheli. Amen. Sitawuhlala silalele imfundo nana. Kristu inkosi Uyabusa. sifundo sekucala sitholakala emisebentini yabapostoli sahluko selishumi sitofundza emavesi kusukela kule mashumi lamatsatfu nane siyogcina emavesini lemashumi lamane natsatfu. Waqala wakhuluma Petro wathi nembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu kodwa lo lomesabako ente lokulungile uyamukeleka kuye noma angewasiphi sive. Niyalazi ivi lalithumela kubantu baka-Israyeli ashumayela livangeli lokuthula ngaJesu Kristu lo inkosi yabo bonke bantu
Niyayazi ngalendzaba lenkulu eyenteka eJudiya lo kusukela eGalile ngemuva kwembhabhatiso lowayishumayelo yaJohane. Niyayazi futhi ngaJesu waseNazaretha kuthi uNkulunkulu wamgcoba kanjani ngamoya longcwele nangemandla, nekuthi waya kuyo yonke indzawo enta lokuhle aphilisa bonke abacindzetelwe ngemandla aSathane, ngobe uNkulunkulu abe naye. Thina sibofakazi bako konke lokho labekwenta eveni lemaJuda kanye naseJerusalema. Bambulala ngekumbethela esiphambanweni, kodwa uNkulunkulu wamvusa ekufeni ngelilanga lesithathu, wambonakalisa, noko akabonwanga ngabo bonke abantu. Kodwa ngithi kuphela lesibofakazi, thina lesasivele sikhethwe kuNkulunkulu, sadla sanatha naye ngemuva ngokuvusa kwakhe uNkulunkulu. Wasithuma ukuthi sishumayele kubantu, sifakaze nekuthi nguye lokhethwe uNkulunkulu ukuthi abe umehluleli walabaphilako nalabafile. Bonke abaprofeti bafakaza ngaye, bathi wonke umuntu lokholwa nguye uyawuthethelelwa tono nelibito lakhe. Livi lenkosi. Akabongwe uNkulunkulu. Simakaze ngobe muhle, umusa wakhe ume kube phakathi. Baka-Israyeli abavume bathi umusa wakhe ume kube phakathi. Simakaze ube mandla ami ngengoma yami, soyisiziso yami. Kuvakala emaphimbo ekwethaba laphuma etindini talabangcwele athi, Sandla sekudla sasimakaze sisebenza ngemali. Sandla sekudla sasimakaze siphakanyiswe endulo. ngeke ngife kodwa ngitawuphila ngibhalise ngemisebenzi yasimakazi. Simakaze wangishaya kabuhlungu kabi, kodwa akazange anginikele ubufebe. Ngivulelene masango ekulunga, kude ngingene ngawo ngibonge simakazi. Ngilo leli isango lasimakazi, abalungile bangena ngalo. Ngiyakubonga ngobe ungiphendulile waba yinsinziso yami. Litshe bekwakhe lelaliwa bangi, ngobe bathi alinyangiselele. Seliguqukela litshe lekusindisa ini. Lokho kwentiwe ngusimakaze kuyamangalisa kithi. Lolu lusuku lololiwe ngusimakazi, asijabule sithabe kulo. Kuthunyiso yesenefotsana namoya longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Silalele isifungo sesibili. Isifundo sesibili sitholakala encwadzini yokuqala impostoli Pawula leya kubaseKorinte, isahluko selishumi nesihlanu. Sitawufundza livesi kusukela lelishumi nemfica kuya kulemashumi lamabili nesithupha. Nangabe singulabetsembela kuKristu kulokuphila kwala kuphela. Nangabe singulabetsembela kuKristu kulokuphila kwala kuphela, sibantfu bekuliyelwa kunebantfu bonke. Kepha manje Kristu wavuswa kulabafile, waba ngumvuli wendlela kulabo labatawuvuka kulabafile. Njengoba kufa kwenta ngemuntfu munye, nekuvuka kulabafile nako kute ngemuntfu munye. Njengoba ku-Adamu bonke bayafa, kanjalo futhi nakuKristu bonke bayawuvuswa ekufeni. Kepha nguloyo naloyo uyawuvuka ngesigaba sakhe. Kristu kucala bese kuba ngulabo
lababaKristu ekubuyeni kwakhe. Emva kwalokho kuyawufika kuphela mhlazana anikela umbuso kuNkulunkulu uYise. Nasachithe yonke imibuso nebukhosi bonke nemandla onke. Ngoba Kristu kumele abuse aze uNkulunkulu ancobe tonke titha takhe atibeke ngaphansi kwetinyawo takhe. Sitha sekugcina lesiyawucika ufa. Livi lenkosi le. Akabongwe uNkulunkulu. Ibandla lawusukuma sisho kanye nami ingoma ukuvuka kwaJesu. Itholakala ku-page 249 ingoma yokuvuka kwaJesu. Kristu liphasika lethu wahlatshelwa thine. Ngakho-ke asigubhe umkhosi wekubonga, hhayi nembiliso lenzala lebubi nemona, kepha ngesinkwa lesingenambiliso kulungane iqiniso. Kristu sewavuswa kulabafile, akasenakufa, kufa akusenamandla kuye. Ekufeni waya ekhoneni kwabakanye, njengoba aphila ngokuphila kuNkulunkulu. Kanjalo-ke nani iboneni seningabafile eboneni, kepha niphila kuNkulunkulu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Kristu wavuswa kulabafile, ulibutho nesithelo sekuqala salabalele emathuneni. Njengoba kufa kwangena ngemuntu munye, kanjalo nokuvuka kulabafile kwenta ngemuntu munye. Njengalokhu bonke bayafa ku-Adamu, kanjalo bonke batakuphiliswa kuKristu. Akudunyiswe uyise nenkosana naMaria Ngcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane Longcwele sahluko semashumi lamabili sitawufundza kusukela evesini lekucala. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Ngelisotho ekuseni ngeluvivi Maria wasemagadala wahamba waya ethuneni, wakhandza kutsi litshe selisusiwe emnyango welithuna. Masinyane waya kuSimoni Petro wamkhandza analomfundzi labetsandzwa nguJesu. Wafike wabatshela watsi sebayitsatsile inkosi ethuneni, asathi kutsi bayibeke kuphi. Petro nalomfundzi lomunye besuka baya ethuneni, bobabili bagijima, kodwa lona lomunye umfundzi wagijima kakhulu kunaPetro. Wafika kucala ethuneni, wagobonzela, wahlola ekhatsi, wabona tindvwangu telineni, nobe akangenanga ekhatsi. Emva kwakhe kwefika naSimon Petro, yena wangena ekhatsi ethuneni. Watibona tindvwangu telineni tithutshakwe phansi, kanye nalena lelayigigelwe enhloko yaJesu. Yona beyingekho kanye naleti yayigoqotwe yodwa. Lona lomunye umfundzi labefike kucala wase uyangena naye ethuneni, wabona wakholwa, nobo bekuloku bawaqondzisisa kahle umbhalo lo wawuthi kufanele avuswe kufele. Base bayancandzeka babuyela ekhaya. Kepha Maria wema eduze nelithuna akhala, asaqhubeka akhala, wahlola ngekhatsi ethuneni, wabona tingilosi letimbili tembetse lokumhlophe tihleli lapho bekunesidumbu saJesu khona, lenye ingasenhloko lenye ingasetinyaweni. Tambuta tatsi, make ukhalelaphi? Watiphendvula watsi, sebatsetse inkosi yami, akati nekutsi bayibeke kuphi. Emva kokusho njalo wathi uyagucuka wabona Jesu emile, kodwa akatanga ukuthi uJesu. Jesu wambuza wathi, make ukhalelaphi? Ufuna bani? Masinyane acabanga ukuthi ngumlinzi wengadze, wathi kuye, Nkosi,
nangabe uthethwa nguwe nilayele lapho umbeke khona nitakuya ngimlazi. Jesu wathi kuye, Maria. Waguquka wasabela ngesiHebheru wathi Rabbuni, lokusho ukuthi mfundisi. Jesu wathi, ungangithithi ngobe ngisengakenyukeli kubaba, kodwa hamba uye kubazalwane bami ubatshele ukuthi sengiyenyuka ngibuyela kuye longubabe wami neyihlo, uNkulunkulu wami naNkulunkulu wenu. Ngakho Maria waseMagadala wahamba wayawutshela abafundi baJesu wathi, ngiyibonile inkosi, washo nokuthi imtshele lo. Nalike ivangeli laKristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Siyawuvumelana nenkolo yethu sinebetela aso simo senkolo sengasiya ekhasini lelikhulu nesiphohlongo. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla umenzi welizulu nemhlaba ewakho lokubonakala nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi inye Jesu Kristu inkosi Nkulunkulu ivela kwisendibeti kaZinonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ibukhanya ivela kukhanya. INkulunkulu luhlobo ivela kuNkulunkulu luhlobo, leyavela ingentiwa. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Asithandaze, siyabonga siyakudumisa bafowethu longcwele nangalolu suku lwePasika, ngalolu suku Nkosi lokuvuswa kwayo Nkosi yethu Jesu Kristu ekufeni, kusinika naleli thuba lethi besingahlanganyela ndzawonye sithe ukukhonza, sithe ukudumisa, sithe ukubabata, sithe ukuphakamisa. Bafowethu ingcwele ufanele lithuba, ufanele bathatha tilimi tonke netive tonke. Siyabonga sina namuhla Nkosi usinika naleli thuba lethi sikhunjulwe ukuthi kuvuka kwaJesu Kristu kwendelwe kuphakanyiswa kwetive tonke, kwendelwe kubuyiswa kwetive tonke, tibuyiswe kuwe wena uNkulunkulu. Siyabonga ke bafowethu longcwele na inkonzo losusinikete yona. Sibonge Nkosi livi lakho, sibonge bafowethu longcwele kuva imithandazo yethu, sibonge futhi bafowethu longcwele nelisakramente lelingcwele lalapho sidla khona kamnanzi tipho letingcwele lethi sikhumbutako ukuthi sibantwana bembuso waphakathi. Bafowethu lomuhle namanje yena Nkosi emavi emlomo wami nekusindla kwenhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova Dwala lethu laphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen. Bandla ngahlala phansi bathathelayo. Siyabonga uNkulunkulu kwebazalwane losiniketana lithuba kusinamhla 17 kwenyanga yamabasa. Sithole nalithuba nje lekuthi besingahlanganyela ndzawonye kulusuku losibonga khona ukuthi uvukile Kristu. Haleluya, uvukile Kristu bathandzekayo. Siyabonga uNkulunkulu yena lonemandla longedlula lutho. Kulolu suku lwanamhlanje bathandzekayo, tifundvo tethu tanamuhla time ngalolu hlobo ukuthi khumbuta nje sifundo zekucala besiphuma encwadzini yemisebenti yabapostoli sahluko selishumi sitholeke nelikubo lelikhulu nelishumi nesiphohlongo. Sase sithola sifundo sesibili encwadzini yekucala leyakuba seKorinte sahluko selishumi nesihlanu, sagcina ngelivangeli ngekulandzisa kaJohane longcwele sahluko se-20 bathandzekayo. Lapho ke isihloko sako kushumayela kwethu namhlanje sithi Jesu uvukile kusibuyisa sonke kuNkulunkulu. Jesus rose to restore us all to God. Sitawukhumbula ke bathandzekayo ukuthi sibe nesikhathi setinsuku selete 40 lalapho besingene khona esikhatsini salenti, sikhathi sekuzila, sikhathi sekuzindla, sikhathi sekuthandaza nekuhlala evini bathandzekayo. Sisahamba ke sihambene emasonto lasihlanu kuso leso sikhathi lalapho uNkulunkulu abekhuluma tintfo letahlukahlukene kithi. Ngalesikhathi salenti sase sesedlulela iviki leliphelile singena esontweni lemasundvu lalapho besimengena kahle khona naKristu angena edolobheni, lidolobha lemihlolo bathandzekayo lalapho kwatiwa khona ngokuthi lalapho unqunywa khona abaprofeti basimakazi. Sihambile ke bathandzekayo kulesi sikhathi sahamba naNkulunkulu wasimvetela wasimbulela tintfo letiningi letahlukahlukene, sisakhula kuye, sisakheka kuye, sisakuthathwa kuye, siseniwa emaKristu lamngcono. Sibe nawo ke lamasonto lasihlanu lesikhulume ngawo bathandzekayo lesithi sisaqhubeka sagijima nawo sihamba size sifike esigabeni lalapho uNkulunkulu asenda ukuthi sihlale sitinde ensindzisweni yakhe lentiwe ngaKristu yentelwa abantu bonke. Sithi ke bathandzekayo sisaguqulwa ngesimo sihambile emasontweni lehlukahlukene lalapho besikhuluma khona ngalenti loqhutshwa uNkulunkulu, lalapho besikhuluma khona ngalenti waNkulunkulu loethembekile, lalapho besikhuluma khona ngalenti losiyisa endzaweni lephakeme, lalapho besikhuluma khona ngalenti webantu tono tabo letithethelelwe. Saqhubeka saya kulenti noma saqhubeka sangena kulenti lalapho sithi khona noma sangena esontweni lalapho sithi khona lisonto lemasundvu lekuvusetelwa lekwakheka kabusha, lalapho sibuke khona kutithoba kwaKristu nekutehlisa kwakhe lesibitelwe kokuthi sibe nako kuthi kuthini uNkulunkulu kithi etimpilweni tethu ate ukhona kokuthi eleyinguquko asiguqule asonzete kokuthi sifanane naKristu. Sihambile ke futhi kuleli viki leliphelile leliphele itolo
lalapho besisevikini lelingcwele khona sihamba naKristu asangenile edolobheni laseJerusalema ahamba endlule etigabeni letiningi ade ayofika lalapho athengiswa khona atekiswa khona amacala langekho athathwa ayobekwa ayolengiswa esiphambanweni athathwa afakwa ethuneni asewufika ke namhlanje namhla lalapho atholakala khona athi hayi thona lamandla impilo yakhe. Yebo siyambona kufanele kuhlupheka kwakhe lokwenteke kuleli liphelile kungiko lokuprofetiwe emibhalweni nasemahubeni lokubuhlungu lokukhathimisa umtimba abathandzekayo kodwa lokho kufanele ukuthi kwenteke ngoba mina nawe bekufanele ukuthi sisinziswe uNkulunkulu. Ngawo namuhla siyakhona ukuthi sihlanganyele ndzawonye simemetele sithi haleluya ngoba Kristu uvukile impela uvukile nembala walehlula lithuna wakwehlula kufa yena njengoba kwakwenda konke lokho kwakwenda sewuphele cishe iminyaka letinkulungwane letimbili kwenteka kodwa solo kumqoka nanamuhla solo siyakuthokotela nanamuhla solo kufanele simemetele nanamuhla ngoba siyayazi ngokuthi yasendela ini bathandekayo yasikhipha kuphi ngoba sathewa ngelinani leliphakeme ingadi yaKristu yona leyasikhipha ebubini yasikhipha ebumnyameni yasikhipha nasesonweni yasifaka etimfeni letimatima letiphakeme taNkulunkulu yasenda tindlalifa tembutho waNkulunkulu yasenda tindlalifa tetethembiso taka-Israyeli yasenda kokuthi sikwati ukuthi nansi sibantu betive sikwati ukuthi singasawudzinga umhlatshelo ngoba umhlatshelo lo wodwa lophelele loMkristu sowulethiwe embi kwesihlalo saNkulunkulu kwathiwa nangu umnikelo nemhlatshelo wetono abantu bonke bakhululiwe entonweni nabatawuvuma nje lalapho uNkulunkulu abese soyasibida usibida kokuthi asihlanganyele naKristu sendlule kufeni singene emvukeni sendlule emvukeni simbone kwenyukeni kwakhe atawusenyukile atawubuya atawusilanza khona nathi sitewenyuka kanye naye ngoba sevele sikhishiwe ekufeni. Haleluya bazalwane, haleluya bathandzekayo. Nasibuka tifundo tethu tanamuhla sithola isifundo sekuqala lalapho Petro encwadini yetelo tebapostoli akhuluma khona ngekufa nekuvuka kwaJesu la kumemetela ukuthi sengiyavuma nalo kufa loku nekuvuka kwentelwe abantu bonke akusiwo amaJuda kuphela kodwa mina ngikubonile kuphila kwalendvodza ngikubonile kuhlusha kwalendvodza ngikubonile kufa kwalendvodza kubethelwa kwalendvodza kunvothwa kwalendvodza nekuvuka kwalendvodza ngifakazi ukuthi kwentekile kodwa namhla semfakazi ngalokweqile ngoba ngiyafakaza ukuthi lenkholelo loKristu lokuvuka kutele abantu bonke hayi thina kuphela emaJuda tive tonke tithengiwe ngelinani leliphakeme tive tonke tibuyisiwe ngani ngibonile nangesikhathi siyayiswa esiphambanweni nayo indvodza yase-Afrika lethiwa nguSimoni waseSayini nanayo ingena imphathisa imbambisa isiphambano ngoba bathandzekayo lendzaba yaKristu ayisiye amaJuda kuphela ayisiye abelungu kuphela njengoba labanye bakhulume bahambe basitshela ukuthi sisukele inkolo yabelungu awazange uKristu afike evele belungu kodwa uKristu wayekhona emkhathini endaweni lesemkhathini la kuhlangana khona i-Afrika i-Asia i-Europe nako konke ngoba uNkulunkulu bekathi ufuna bantu bonke bayithole insinziso bathi nabasuka abapostoli bahamba labelungu nabaletha ivangeli kithi wasuka abapostoli eka-Israyeli balisa lekibo abelungu labanye basuka baliletha la e-Afrika ngenteka lese-Afrika lefika kuqala lingefiki nalebelungwini kodwa namuhla sithi gcabha ngayo ukuthi sithi livangeli lebelungu hawu maye silahlekile kwangathi uNkulunkulu abengawavula emehlo ethu sibone ukuthi lendzaba yesiphambano indzaba yabantu bonke njengoba Petro ayimemetela bathandzekayo nalaba labayiletha kithi bayiletha sengihamba nencinzetelo kwakungasiko laba bathuliwe bona uNkulunkulu abathumela iqiniso kodwa bahamba bona bathola emathuba abo ukuthi batifunele
batithathele umbuso, batithathele umnotho nako konke, kodwa uNkulunkulu wathi noma ngabe kunjalo abantu bami batawulithola iqiniso, batawulanda iqiniso, iqiniso litawubakhulula ngoba Kristu utele kutawusikhulula sonke. Futhi Kristu utele ukuthi ashunyelwe umhlaba wonke, live lonke, bantu bonke bakwazi ukuthi Kristu uyasinzisa. Lokhu kwabasemahlombe ebapostoli bonke ukuthi kufanele lelivangeli lihambe liye emhlabeni wonke njengoba baphuma bahamba. Nasifunza lihubo lanamhlaba athandzekayo lisikhumbuza ukuthi emandla kaNkulunkulu abonakaliswa evusweni kwaKristu, ukuthi lo uNkulunkulu lonemandla, uNkulunkulu lophakeme, uNkulunkulu lomuhle, losinika emandla ukuthi simelane nazo zonke izingqinamba nezinkinga lesibhekana nazo empilweni. uNkulunkulu uba ngemandla ethu, uNkulunkulu uba yisinziso yethu, kuthi ekuthini ngekuvuswa kwaKristu, kufa lebekusitha lesikhulu nesono lebekusitha lesikhulu kwabe sekuyakhona ukuthi kuyehlulwa ngoba Kristu asavukile. Lisho njalo leli hubo lithi kuvuswa kwaKristu kusilethele kunqoba ngoba Kristu lebekalithe lelaliwe bakhi sowuguquka abalithe lekusimisa lendlu. Impilo yomuntu lengekho uKristu ayinaso sisekelo, ayinako lokuyisimisako, kodwa labantu abasitshela uKristu sebamtholile yena lolitshe lelisisekelo sekusimisa impilo netive tonke letipitelwa kokuthi dilemukelele litshe disimise impilo tato kuwo. Pawulo abathandzekayo uqhubeka kakhulu ngendzaba njengokuthi vele lo Kristu lo kumqoka kokuthi sikhumbule ukuthi lo Kristu sowudele ukuchitha lokonakala Adam lo uyise wethu sonke sowuhlulele sowususwe nguKristu. Kristu lofika ngoba Adam lo musha lo nguye lose asakheka musha wasinda saba nemagunya nemandla ukuthi sikwazi ukuthi sibuyiselwe uNkulunkulu sibantu betive tonke. Kristu lovukile usinike ukuphila ukuthi siphile kuNkulunkulu, siphilele uNkulunkulu, futhi sibuyiselwa kumdali wethu ngaKristu. Yena lesitshela ukuthi ekugcineni kwako konke uyawubuya agoqode timbo, athathe amatomo awabuyisele kubabe. Sesiyambona aseta ihele bakubita ngesingisi bathi ngama-handover. Utawuthi kuthiwa kuyama-handover uyawuthatha netimpilo tethu atithathe akunikete kuNkulunkulu athi napa babe labaphilile baphila ngami bangemukela bayithatha insinziso yami. Ngabe wena bosuyithethe inensinziso yaKristu basa uyemukele yini? Ngoba nawungakenti njalo angeke uzotholakala kule handover package lesitshelwa ukuthi naseyingena iniketwa uNkulunkulu. Ngisho kufa uqobo lwabo luyabe selwehluliwe ngoba siyawunikelwa uNkulunkulu siphilile. Athi naba labaphilile bavuka ngenxa yokuthi bakholiwe kimi, sengibavusile ekufeni, sengibavusile ekulaleni, ngabaniketa kuphila kwaphakade ngoba bona besole bahamba ekufeni kwa-Adam. Sengifikile mina ngiyuKristu Adam lokusha, ngabanika ukuphila lokusha. Naba bathathe babe baphile imbula phakade. Sifunza lelivangeli lamhlaba athandekayo. Kukhona lesimbuka kona lesimbonako sisakhuluma yona lenzaba yokuthi lo Kristu utele abantu bonke kutewusita abantu bonke. Nasawukhumbula kahle abathandekayo, uNkulunkulu nakamdala umuntu uyamthatha umfaka ensimini yase-Edeni, umenta lotawunakekela ingadi. Lokushathi umuntu lo ingadi ngesingisi mhlawumbe nasesesiyenda ibe pheceledi lendzaba. Sitshelwa ukuthi lana kuna Maria lo wahamba waya ethuneni athi uyawubuka ukuthi ngabe ngisida kanjani nanga emakhaleni ngwabekele kuthi ngifuna kugcobisa umtimba wenkosi yakhe. Kuthiwa wefika nakefika lapha wakhanza athi hey lo mfubhekalana akasekho. Wajika wagijima wawutshela abafundi baJesu, babuya bagijima bafika ethuneni bakhanza vele kuthi akekho. Basuka bajika bahamba. Hey wasala Maria. Nakasele Maria bathandekayo sitshelwa ukuthi wasala Maria wase uthi yena iphi le nkosi yami, ngifuna kuyibona mina le nkosi yami. Asahleli lapho Maria kwafika ingilosi
kodwa wathi iphi le Nkosi yami ngiyaniva nje ingilosi ngiyanibona iphi Nkosi yami sitshela ukuthi wathina sekambona Jesu nakaguquka mbuka wabona umnikati wabona umuntu lacabanga ngokuthi umuntu lo sisebenza ingaze ngani ngoba uNkulunkulu nakalungisa abuyisa into ngaKristu usibuyisela esimeni sethu saqala saqala labekavele asentele sona sekubusa emhlabeni sekuthokoza nekujabula emhlabeni sekuphila ingona phakathe ngabo Kristu namzobonakala sowuthethe isimo saAdam lesikhulumile ngokuthi kwakuniketwe yena ingaze ngokuthi ayinakekele naMaria soguquka ubuka Kristu losavusiwe akasamboni Kristu lamjwayele kodwa ubona umnikati wengaze ubona umuntu losebenza ingazeni lothunywe uNkulunkulu ukuthi akafike engazeni ayende ingazeni enhlele elungile ngoba ubona lo muntu uNkulunkulu lathi nakamdala amletha emhlabeni wathi buhle ubona bona Maria kungako wasinaguquma athi Nkosi la ungikhombise nje la umbeke khona kwaze kwathatha kukhulume Jesu ukuthi Maria evethi hayibo na uJesu uyalathi ngabe livi la Jesu uyalathi livi la Jesu ngoba kuyadzingeka ukuthi ulathi livi la Jesu kuyadzingeka ukuthi umbone Jesu yena lo umnikati wengaze yena lo umlimi engazeni kuthi nana wata ukwenda kuthatha kuyisele esimeni saqala saAdam simo sephila ngolaphakathe uNkulunkulu siyambona ke Maria lesiphize sikubone ngaye ukuthi bathi sebahambile bafunzi wathi ngisho sekuvele ingilosi wathi mina ngifuna ukubona lo Kristu bazalwane sesifikile isikhathi sekuthi abantu bamlambele ungenediswa nje ukuthi ufike uvele esontweni upaka imoto uphinza ujika uhambe uthi hayi ngifikile esontweni ngayipaka imoto sekulungile noma ufike esontweni ufike uvele ulalele ethi lifundwe kuvesibani ujika uhambe noma mhlambe ke ufike ulive ethi lifundwe kuvesibani uphinze ukhangete ufake emlonyeni ubambe ufake emlonyeni bese uyajika kodwa ube solo unjalo ungaguqulwa livi la uNkulunkulu sesifikile isikhathi sekokuthi simlambele uNkulunkulu simfune uNkulunkulu silingise Maria lathi ingilosi ngiyadibona bafunzi ngiyababona bayazi uvukile ngithi mina uphi nami ngiyafuna lokuvela angifuni kuva ngebantu kodwa ngifuna ukuvela mina ukuthi uvukile lo Kristu sifikile isikhathi bazalwane sekokuthi kulona lo sala ivela ukuthi nangu uKristu ovukile ube lebufakazi lokuphatheka lokubukwa ukuthi ngimthola lapha kimi ngimbona lapha kimi ngiyamuva lapha kimi uyasebenza lapha kimi lo Jesu sesifikile leso sikhathi bathandzekana ngako wakhona Maria ngokuthi ahlale ngoba besajwayele athi yena ufuna ifellowship na Jesu sifikile isikhathi bazalwane sekuthi sibe nefellowship na Jesu asingafuni nje kuva timzaba titshelwa ukuthi bani sibani wathi kufuna kube nangekhathi kithi kube ngithi lele sitshela abantu ukuthi uyaphila lo Jesu uyasinzisa lo Jesu uyaphilisa lo Jesu uyakha lo Jesu uyaphumelelisa lo Jesu uyalekelela lo Jesu uyaphakamisa lo Jesu kufuna kuphumela ngekhathi kithi kube bufakazi bethu kodwa ngeke sibe nabo uma sitawufika nje sivele inhloko silungu nje siphume sihambe kufuneka sihlale sitinde sikhale silambe simemete ethi Nkosi khuluma nathi Nkosi fikelela kithi Nkosi sibuke wena Kristu lovukile ukuphi divete kithi ngoba bathandzekayo kufuneka simathi uNkulunkulu asingajajuliswa nje kuva tindzaba ngalabanye kodwa atiphumela kithi letindzaba ngaNkulunkulu sesifikile isikhathi sokuthi sihlale sitinde kuNkulunkulu ngoba phela uNkulunkulu bathandzekayo sithi kuvuka kwaKristu kusisonzeta kusiletha ngosonke usibuyisa sonke kuNkulunkulu ngakho sifikile isikhathi sesikhombise ukuthi sesibuyisiwe kuNkulunkulu Wangathi uNkulunkulu bathandzekayo bekangakha inkhaphu ngaphu neshisekelo
nekulangatelela ngekhatsi kithi ukuthi sibe nebudlelwane lokuphilako naye njengoba nje simemetela ukuthi nangu 2022 uvukile Kristu kwangathi angavuka ngekhatsi kithi aqhubule timyalu njengoba shilo ukuthi yena uyawuhlala naye adle naye uyawuqhubula tiyalu ngekhatsi kuye kwangathi bengaqhubula tiyalu ngekhatsi kithi letawusenda ukuthi singayikhona ukuyekela ukukhuluma kodwa sikhulume njalo ukuthi uvukile Kristu haleluya uvukile Kristu kwangathi besingamfuna uNkulunkulu simlambele uNkulunkulu simlangadelele uNkulunkulu sifune kumkhoda sifune kumsebentela singagcini nje ukulalela sibukele kodwa sifune kumkhoda nokumsebentela uNkulunkulu kodwa kuthi sitobona umehluko emhlabeni lesiphila kiwo asingavumi bazalwane kuba abantu nje phaca bazalwane phaca kodwa sifune kwabazalwane bemandla labahamba naKristu bazalwane bemandla labenda umehluko nalabamkhondako uNkulunkulu kwangathi lesikhathi sekubonga nekuvumisa nekuphakamisa ukuthi Jesu Kristu uvukile kwangathi bathandzekayo besingahamba kahle lesi sikhathi siqiniswe sibe nemandla kuNkulunkulu sibe nemandla kusimakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu amen. Emithandazweni yethu ke bathandzekayo sitawukhumbula imithandazo lelandzelako lesibitwa njalo ukuthi sihlale sithandaza kiyo sithandazela iDiocese yaseBrecken sikhumbule libandla litse St Margaret libandla iSt Margaret liselakhi eDundee sikhumbule umfundisi lobambe kwesikhashana Dean Faye Lamont siphinde futhi sikhumbule bonke labamsitako ekuholeni nasekushumayeleni siphinde sithandazele ngokuthi konke labakuhlanganisako nalabakuhlosako nalabakucelako uNkulunkulu kube impumelelo basenda kanjani. Diocese yase-Iowa sithandazela libandla lase-St John lelise-Glenwood sithandazele labo lekungibona basita ekwakheni labantu lekufanele babe bafundisi nalabashumayelako sikhumbule yibo Katie Helverson Ricatuso Karen McKellen naMark Triplet phinde futhi sikhumbule nelibandla lase-St John lelise-Shenandoah sikhumbule umfundisi Holy Chef kanye nawo onke emabandla lasebenzisana nawo bashumayeli nabo bonke bafundisi labakhona kulo lelo bandla kuyo iDiocese yethu yaseSwatini Swaziland sikhumbula libandla laseLuve nemfundisi wakhona Mthetheleli Simelane sithandazela yena nebashumayeli bonke lasebenzisana nabo sithandazela futhi ukukhula nekwanza kwalo lelo bandla etindzaweni letisemacenselweni siphinde futhi ke sithandazele bathandzekayo nebazalwane ukuthi abangabalekeli tindzaba tetembusave abangene batibangene tindzaba tembusave batawukhona kulungisa bachonzise tintfo letingahambi kahle inkhohlakalo legcwele umhlaba nelive lonke bomakhelwane bethu ke iDiocese yaseHighfield sithandazela ke iSt Peter's in Chains leseKatlehong sithandazele isizwe esikhakhane nalolusindiso umkakhe siphinde futhi sithandazele iSt James sithandazele naPeter Mbatha nemkakhe Mapule siphinde sithandazele nawo onke nje bazalwane ema-diocese lesihlanganiswe nawo ngokuthi budlodlo bale ebudlelwane bethu kanye nabo siqhubeke sisonke sikanye kanye simemetele lokuthi Kristu uvukile. Sinawuqhubeka ke bathandzekayo nayo imithandazo yethu esiyawuholelwa kiyo babe wethu Mdini walapha ekhaya. Amen. Singena esikhathini sekuthandaza abazalwane umthandazo walamuhla sizocela ukuthi siguqe noma sihlale phansi kuya ngokuthi umbulo usivumelana uNkulunkulu simakathe lesathi ukuthi emandla ensindiso akuye uma emkhathini wethu etikhathini tonke sisedlula edilungeni nasebuhlungwini bempilo siphakamise ngelwati lokuthi ikusa bekugcina ebukhoneni bendodzana yakho levukile lesinamhlanganyela naye ekufeni kwakhe sihlengiwe sibuyiselwe ekuphileni lokuphelele sikhululwe phakathe ukuthi sibe bantu bakho Nkosi Nkulunkulu ngalolusuku gcwalisa abantu bakho ngekwesaba lokungcwele
kulolusuku lokuvuswa kwendodana yakho kude singetawuthutha embi kwelithuna kepha sijabule siphile ngeqiniso lemandla akho ekusindisa Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu yiba nathabo Archbishop wethu Darcy umbishop wethu Advent Dean wethu nabo bonke bafundisi nebashumayeli bagcine bethembekile kuletha ebantwini bakho livangeli lebupostoli lekufa kwendodana yakho kungcwatshwa kwayo nekuvuka kwayo Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu sende silambelele ngemandla evini lelishunyayelwa kithi kude kuthi sithi silemukela ngenjabulo singema siqine sisindiswe ngalo vimbela bonke labafisa kuhlanyela kungakholwa enhlitweni tethu usiphe sibinzi sekufakaza liqiniso lalo ekuphileni nasekukhulumeni kwethu Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu usisa Nkosi indodana usisa inkosi indodana induna tembuso tishamthetho bosodolobha netiqondisa mthetho etinkantolo nabo bonke labashaya balawule imithetho yelive phatamisa emandla ebumnyama ungavumeli ukuthi baholi bethu basebenzisane nawo noma baqhube imigomo yawo vikela emabutho lahlomile asabukele kuphepha kwalelive asibukele kuphepha kwalelive uwende abadi bomqoka bekuvikela yonke impilo nekukhuleka kwebantu ubende basebente ngekutihlonipha nekwenta lokulungile Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu yiba nemusa kulabo labagulako nalabasekudzingeni side ikakhulu kubo labanetifo kulabo labanetifo letitsatsa umphefumulo nalabaneligciwane lamahazane yena kukhanya kwekusa kwendalo yakho lensha kuKristu kubaphakamise ekukholweni ngekwentsandvo yakho bahambe kuphila lokusha nekuphiliswa ngemivimbo yaKristu umfanekiso wekuphiliso kwabo kwekunguna-phakathe kuye Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu siphe injabulo enzilini lekuncoba lokukhulu kwendodana yakho isabelana nathi elathini layo sisandla umtimba wakhe luqobo sinatha nengati yakhe lencabile ngekukholwa yehlula isono sethu ngekuthetheleka kwakhe umite kufa kwethu ngekuphila kwakhe kude sithokote sijabule ensindisweni yakhe Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu futa ngeqiniso lekuthi lithuna laJesu alinalutho kulabo labalilako kude kuthi emkhathini kwebuhlungu babo bahlale entsembeni lekuvuka kwakhe baphakamise ngokukholwa basalindele lusuku lapho uyawesula tonke tinyembeti ebusweni babo Nkosi ngemusa wakho yiba ukuthandaza kwethu sihlanganyela namuhla ekuhlabeleleni haleluya baphakathe netingelosi letingabaleki emcimbini wenjabulo sikanye nenhlanganisela yematibulo asezulwini kanye nemimoya yalabalungile labendiwe baphelela siletha kuwe lemikhuleko babe wethu sethemba umsa wakho ngaye Jesu Kristu indodana yakho inkosi yethu
Ngila busa nawe na moyo ingcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. The risen Christ came and stood among his disciples and said, "Peace be with you." They were glad when they saw the Lord. The peace of the Lord be with you always. Peace be with you. Shalom, shalom. Hallelujah, hallelujah. Lesikhathi abathandekayo sitawubonga umnikelo lo lethiwe ebandleni. Sikhumbule ke bazalwane ukuthi lona umnikelo wethu wekubonga uNkulunkulu ukuthi usiphe indini wethu dawuthatha ahambe kube ngakuye. Siyakhutshwa ke nathi mhlawumbe lesingakhoni ukuletha ukuthi siqhubeke kunetimvilopho tokufaka lo mnikelo libhaliwe ukuthi Easter offering sifake lo mnikelo siulethe noma singasasilo ilanga la Easter tokuhlanganiswa uthathwe unikelwe baba wethu. Nalanga bewufakile wawufaka ngasebhange faka sithebezali lesitana sesonweni uvete ukuthi imali lengaka ngiyifakile yaba umnikelo wa Easter ukuthi into ubona ukuthi nayo ibuye ingene ngala. Sithandazela wona lo mnikelo nalo losongenile waba ngasebhange sithandazele nemthandazo wethala ekhasini 116. Bakho Nkosi ukhulu nemandla nendumiso nenkathimulo nemkhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine sinikalo ngekwakho. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sibela emhlabathini sibekwe entandane tebantu sitakwazi kwaze kuphila kithi akabongwe Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalelwa lesinikela ngalo liselo sempili nemsebenzi wentandane tebantu leta kuba inzebe yensenzo kithi akabongwe Somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wethala wekubonga ekhasini 117. Inkosi ayibenani abe nawe futhi yenyosa ngithi yotenu siyatenyusela enkosini asibanga Nkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbongane kumthumisa kufanele phela kumsebenzi nenjabulo yethu Nkosi baba losesulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini siyabonga ngetikhathi tonke nasetinzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indoda yakho leyodwa inkosi yethu ngobe ngaye badala konke ekuqaleni lasele ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasizisa ebugcineni besono na umnikelo kubuyadalwa njengomuntu apho esiphambanweni yakho yavuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha saba abantu bakho na umhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini ngaye wathumela moya wakho lomgcwele lo elesabo nyalo-ke siyakubonga ngekuvuka kwakhe ebufeni lokuthumisekako ngekufa kwakhe wathetha kufa ngekuvuka kwakhe wasibuyisela kuphila lokunini nanini ngakho-ke sesihlangane netinkilosi netinkulutanto nelibandla lonke lasezulwini sibabadla wena sinobabukulu nethumo lwakho siyakuthumisa njalo nanini sethe Lo
nendodana yakho uKristu Nkosi yethu ngaye yemukela iminikelo yethu yokubongana kokudumisa kumele moya wakho loyingcwele ethi kwethu nasetiwaleti tikho tethu sinkwa nelwayi ngokuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi ngoba ebusuku lanikelwa ngabo wasithatha sinkwa kwathi esasakubongile wasihlephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle umtimba wami lonikelelwa nine endani lokhu udethi ningukhumbule umtimba wenkosi amen wathi asakubongile wabanika yona wathi nathanda kuyo nonke ngoba lokhu kuyingadaba esikhuluma nesisho lokhu iselanile nalabanyenti kude kuthethele letono nalokho etikhathi lonke lekuyinatha kwenu kude kuthi yembali yembala amen alleluia inemanda Cristo afa, Cristo fugile, Cristo tabuya futi. Cristo afa, Cristo fugile, Cristo tabuya futi. Babylon dweletse nebantu bakho sikubhala umkhosi ngale ndikho takho sibeka kwakho umhlatshelo lokuphelele wa Kristu Nkosi yethu. Sibongavuka kwakhe nabafikile kwenyela kwakhe Nkosi Jesu. Nkosi Musa. Sembele ngayo masingafanele ukuthi sithine lesikhangana umtimba nengadi yenkonzana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebethuthulwa nentombi. Siphe Nkosi. Kuthi sithi sisalenzele ukubuya kwakhe Kristu umsindisi wethu ngekunqoba nangedumo kwembuso wakhe. Sikulete insuku tonke ekufananeni naye. Yesu wabathatha amandla lonke lesemhlabeni leseswini babe somandla kanye naye nakuye nangaye amandla balo engcwele ngiyayikhathi lonke nyalo nanini sinesiphinzise kuthandaza sihlabelele sithi babwethu sezolweni alidweliswe ligama lakho ubuso wakho awude inzandwa kwethu emhlabeni njengasezolweni siphela mhlabuda kwethu kwemala Sivumelano lesivumelano ayisiyo inhlanganyelo yegadi yemsindisi wethu Jesu Kristu na nesinkwa lesihlephulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba wa Kristu senelesibanene sekumtimba munye owesonke sehlanga Bana kulukulu lesusatu notemhlaba
ngcwele banankulunkulu lesisatolo temhlaba sisinde khona ngithoba lokukhulu sikhuleka kanye kanye sihlisa sithi osile nesihawu asondzele kule tafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele ngekwethu ukuthi sayiphuthula ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi bekuba kwakho uphakela njalo ngakho-ke sihle nkosi nesihawu beside ngalokufanele inyama intodzana yakho lethandzekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena kithi kude kube nini nanini. Amen. Bazalwane enkosini simemethela Kristu lovukile lo nikelene umthimba wakhe nangengadi yakhe kuthi bantu bonke emhlabeni wonke basinziswe live lonke temukele insinziso leyalendelwe bantu bakwa-Israyeli. Namuhla sihlanganyela ndzawonye simemethela ukuthi uvukile siphinde futhi simemethela uvuka kwakhe nokubuya kwakhe ngawo umthimba wakhe nengadi yakhe. Ngakho-ke sonzelana bathandekayo sitobula umthimba wakho sethu Jesu Kristu anikela ngentayithu nengadi yakhe lasofisela yona simdlele etinhliziyweni tethu ekukholwa nakubonga. Ndibonga uNkulunkulu empilweni bantu bakhe. Sithandaza kanye kanye sithi
babembi kanti bemandla setinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo ophilako sithumele kuveni ngemandla kwakho longcwele sihambe sisebenzele emthumone kuNkosi bakho uNkulunkulu somandla kusesa iAfrika thina abantu abayo bona abaholi bayo uyiphe ukuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu babe somandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye siyabonga nokuthi ucetse konke timbi nebudlwangudlwangu emhlabeni nangesipho sakho sekuthula losipha sona sela umusa wakho kuto tonke tive ihambe endleleni yempiyano yakho ihlale ndzawonye ngekuthula ngenhlumisa nangekukhululeka ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza konke konke kuyatigcina inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu naye inkodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso sakho uNkulunkulu somandla uyise nenkodzana namoya lwengcwele asibe kithi njalo asithi amen siyakuvumisa asithi amen siyakuvumisa asithi amen 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 siyakuvumisa siyabonga kakhulu bathathekayo siyabonga kakhulu bazalwane uthi nakalolo lusuku lasibebethela khona ukuthi uvukile Kristu nibe ingcenye yethu kuleti tinkonzo qhubekani bazalwane nitibukele leti tinkonzo qhubeke niphize nathi silabanye ngato nanabo bantu obukela bakwazi ukuthi bathole noma basemakhaya bangakhona ukuvela esontweni bakwazi ukuthi bakhuthaleke enkosini siyethemba ukuthi njengoba Kristu sithi uvukile nasetimpilweni yethu bathathekayo sitawubona avukile sihambe sibantu labahamba naKristu lovukile amen hambani ngekuthula nangothando nesibendela inkosi haleluya haleluya egameni laKristu amen haleluya haleluya